Proti Radomljam najvišja zmaga v sezoni, še tretja zaporedna na gostovanjih in tretja zaporedna tekma, na kateri je Jan Repas zabil gole, sicer pa tekma, ki jo bosta med drugim zaznamovala 2 rdeča kartona pri domačinih, odličen štart, hitro vodstvo in potem kontrola skozi celotno tekmo, pa tudi prvenec Luke Božičkoviča. Sicer pa vsi najzanimivejši dogodki in 5 zadetkov iz gostovanja v Domžalah v nadaljevanju. Pa da, konačno jedna mirnija utakmica, jedna utakmica bez stresa. Ono što veseli izuzetno dobar ulazak u utakmicu, rano vodstvo i praktički nakon 1-0 kontrola utakmice, isključenje njihovog vratara, nakon toga puno lakše sa upravljanje sa momčadi, upravljanje sa igrom, odmah smo to isključenje i taj faul pretvorili u 2-0, nakon toga praktički kontrolirali utakmicu do kraja, pa čak i mogu reći da je sa tim drugim pogodkom utakmica bila i završena. Pa naravno, prvi gol je uvijek nešto posebno i najljepše, tako da sam vrlo sretan da sam danas u prvoj utakmici Slovenskoj ligi odmah uspio dati prvi gol i nadam se da je to tek početak. Naravno je nije velika razlika između juniorskog fudbala i članskim fudbalom, ali mislim da trudim se i ekipa je me dobro prihvatila, ovi stariji igrači me dosta pokazivaju i davaju neke tipove i tako, da se snalazim dobro i naravno moram još puno da učim. Po še enem uspešnem gostovanju sedaj sledi dvotedenski reprezentančni premor, potem pa naslednja tekma znova gostovanje in sicer v začetku oktobra, ko bomo gostovali v Novi Gorici.